Aprang si Kristo men pen kadoka we pan stme kardom pe pacholo kardom sipini ne yang tom pen kachathandam ji abang lake me na the athepi lake aprang si orna marat la pen dharomi kota rinon abang so lam pen jok sipini ne tom pen thithini orna malam kachari dam pan sini le se non labang so athip alam pen jok to thithini chathanam na mate chari dam na se pang sing Matthew chapter 6 verse 33 along bonda aprang se nang tum adam rat la pen alang le aning ke hang kopima la le ri aprang non la pen la ka do ka ve nang tuma font nang pidaji Bible kangtir along Matthew chapter 6 verse 33 along langdam mute thek longji hada ilitum afan ke puke aprang si arna marat ripinang jila asikado ka vitachini because this time of scientists atumateng panelitum kadoka vita chini arni silabang so apelthe jujila pen avidet ji mate hengno ji te jut kok ji pu kadoka vita chini bangso apelthe ar tad olo la pen kichut ji ana si dambom lo lason se kadoka via tum stame chini la se pulo aprang si arna marat rinon ansila kado kabe nang tuma fanang pidet ji nang tum ko pisi ke hang ma la he nang le tum long ji suppose ilitum tangka mate gari mate prek jam ka prek ilitum aning ke hang son le hang sita long ji sita me aprang sike ara marat kiri jia pansi hukum ipil non bang kita usan si arna marat kiri po arna marat kiri jia pan sungtrung lake Jesus Christo penajoksi rithekji only one the way of Jesus Christ Jesus Christo penajoksi halabang so arna marat rithekji pipot ma John Kitab Allo John chapter 14 verse 6 along pulo Jesus Christo si pulo Jesus alang le phan pulo ne hello towar hok lapen chete ne pen pete paduta bolong damun e asadak pulo je arna marat along majokta damun e only Jesus Christo pen ajok si damun ji pusi pudak pulo ase elitum jong si Jesus Christo afan chini la pen alang li pen ajok kroilo tangte elitum arna marat ludun long ji mate ludun long ho only one the way of Jesus Christ only Jesus Christo si ahok towar alang li pen ajok si bangso arna marat ludununji lase arna marat alam kachini ji afanse ilitum arnam adung wang nang ji usan se James chapter 4 lapen verse 8 along pulo nang litum arnam along patebok non anke arnam ta nang litum along nang patebok po papi atu nang litum ari chibang thir non ning bahini da atu nang litum ning chibang thir Penisia Korin chapter 3 verse 16 lang pulo arnam upon gardam kang du atim gardam hen kang thir ke nang litum lo
kapen arna makar jong letum along do Padaki puke la hello cardom hem counter ke letum ni arlo hen kapen ni adak dolo ala pan thil thede tri iman nang len hing arlo ne do kusi ase alam tena ni arlo Kristo abang din ang arlo alam Yesu Kristo kito jok pangkirbe nanti ben Kristo ala so cardom hem counter along wanci ala cardom hem counter iltum halo iltum ning counter ben dulu tante arno jiwa iltum elang dalam chapter 15 verse 3 bithe ke plan ki plan lo ma chini arang le fan me lo pa le se la dak lo iltun ki hing no le kle me le kle da arda sala ke chapter 15 verse 3 ase iltum ke me kan lamp lo te sia kuren chapter 3 verse 16 along kipu ke lam buhen kimi aka he ramate garjam kan thiri malam to bola jong se litu maning arlo garjam kan thir dolo te sining rat alam he chinu la pen elitu garjam kan thir pen dolo tante chini po la pen charlie po aprang se arna marat pen dapulo anatum arna marat ki pangcheng akot pen se anatum pinanji ason Luke chapter 21 verse 3 long along tining apen birthday avedyachi bota elam kai ke to erji son thak se Isaiah chapter 54 verse 10 long inglong pi la pen inglong so he jinghang bota ne kang honam kai kita juchelo ne ning sam asme tripelo ben tripelo fan kaching fan aham puti ason pul sadak tame isivedlo ipu pima long pi long so do ko be ben long sining ben beauty jukok je bota elam he juche de mano jivan anthini nebinan to listen ben so francisi arnamara ben kota dunia de thakamanu lamben isol marang napay naki o paya se sabke bachai dilase thakamanu ke bunai pe sia bang ke arna mara irisia chari bachai dilase irisia chikko aban ke jutsina dom hanchani perfect kado kave arna maklabang so chani veloche bang so video ka banaya chok che ke le dang do anst me arnam aphan langpen neripan dia tha apen ning thela nangtum dia popusi apen labang so video neli ke chardi dam unde ke ponai dam along stame nangtum neripan support popus ning thela lase labang so video kimi ke langtum anstame subscribe tha apen share tha apen like comments tame pitha se kado ka west anstame ke jutse Kristo ka dam pipachal Amen. Praise the Lord. Hallelujah.